Wengane yakethu uhleleleni ungangeni kule channel lethu eyunqa phambili umkhanya kude TV ephethe indaba eshisayo lapha nawe ingane zakwethu. Ngibingelele kuphi nakuphi la ufinyela khona le channel lethu eyunqa phambili umkhanya kude TV. Ngeke ukholwe ke lapha nawe ingane zakwethu usimomoza ezifakazoke lapha na kubahubhe no saliwa. Ngale kokhuluma khulu ake ngikudedelele iclip uzwe ukuthi bethini. Mayibolekele likewu elubahubhe ubrenothi waphela nawash umuntu ama-tracksuit lo akhona yabona wayesejabukile emathangeni awujwayele ubrenothi wayesejabukile emathangeni ujwayele ama-tracksuit umena nalesi sigqiki esosaliwa ngathi induna thizeni nje yasawostela nakhona ihostela le okuthiwa bangena abafazi saliwa yabona uma kuthiwa wafika ka-standard 2 hhayi ngabe wafundi baqeda umuntu akafikanga ngisho ka-standard 2 lo waphuthuma ingomo